Jongo simfana kaGatsheni kanti ubabona njani laba bantu angani sebefuna ukusiphilisa kanzima lapha emhlabeni? Ngiyakuzwa makhosi mfana kaMoyo. Yazi lula kabi le ndaba mfana kaMdala. Awuze nesakala umulo lapho sibathithithele kamama. Awumadoda sasiphinde safela njalo ngezinye izindaba madoda. Laba sebesibhekela phansi sebesibheka ngelihlo ngabe kutheni na awasekhona indaba enzima laba sebesibhekela phansi sebesibheka ngelihlo ngabe kutheni na Mina ngikhathele alaba bantu
angazi bafunani othina besiphila sonke kakuhle namhlanje sebeyizitha sami. Bafunani othina besiphila sonke kakuhle namhlanje sebeyizitha sami. Lo muntu angazi ufunani othina besiphila sonke kakuhle namhlanje sebeyizitha sami. Lo muntu angazi ufunani othina besiphila sonke kakuhle namhlanje sebeyizitha sami. Yasizwa ukuthi kanjani madoda. Bona lapha eMalalume Studios. Oshak Mahlabathi Sambe Mthala alo play mfana omncane madoda. Yathela yazi bayidlala ingoma abafana bami madoda. Jabula bonke abantu zodawo madoda. Uthola abafana bami osabelo nabo ringi madoda. Nansi omdala sanomathemba ithufo wethu madoda. Alo JN Madu nansi ingoma kamama. Mr. 40
bafana bami